yifatanije n'abanyamurenge n'abita abanyamurenge bateye ruguru. Uyu Rwabaje ni Mvutregazi n'ubarakari no muri zino ngoma zizi guverinoma zitambutse. Yari minisitiri wa interieur hano yabaje kumbwira mu Bubiligi aragaruka. Yari minisitiri wa affaires intérieures namba mwibuka niwe wari warashanye n'abazariase, niwe wasomye, niwe wimitse gadi mu Minembwe, niwe wasubiye kubekuza katabikoze. Uwo ni Rwabaje, niwe wundi watanze ibisitanda bati barateye igihugu. Atanga itangazo aravuga ngo mu minsi 6 mubwira abo bantu babe bavuye ku gihugu. Umunsi wa 7 uzasangwa muri icyo gihugu. Ibyo ngibyo biramureba, azibagirana n'ubwoko bwe. Ya minsi ngwije kugera afasha abasirikari ikamyo 5 zigenda zisiga abasirikari Baraka kwa Murimahe uzamuka. Imana ubwo iriya ruguru hari abana 10 naho bari bihishe ku mutano iwabo. Abana 12 bari barize, abana 12 bari barahishe hariya. Noneho za kamyo 5 zoherejwe ngo zishike Baraka no kuri Mugera. Hazi inkuru ziturutse mu ijuru z'incamugongo bati ndaho mwaca, inzira zose zirafunze. Kuri ya biriya biti bingana niko abatabazi babo bangana. Imana ishimwe. Iryo jwi rirabakanga. Pasiteri Satiwe karabikurikira ubwo abaturanyi bacu bari. Iryo jwi rirabakanga. Ya minsi 6 irashira, babana kugeza basenye ikaya y'abasirikari yari ku Kanihura, iyari mu Gipupu, iyari kwitara, kugeza bazisenye. Ngo bamare kuzisenye, intambara bibaye yindi ya minsi 6 iburizwamo n'inkuru y'incamugongo yaturutse mu ijuru y'abirano. Ako tugatambuke, reka mvuge ibintu bibiri mu Mirunda, ndavuga ibindi bibiri mu Minembwe. Ndavuga n'Imana yo mu Bijabo n'icyaha. Mu Mirunda intambara ziraba zino zahasenye. Izi ntambara bamaze kubona zabanje abapfurere, ababembe batazirimo pe. Uwitwa chef de gouvernement Gitongo kuba munsi w'Ururenge ni nawe twabaye mu Minembwe. Twagize inama y'umutekano 2-3 atubwira ngo yemwe mwabwoko bw'abanyamurenge dufatikanye turasibana abapfurero hakiri kare. Ibyo tugomba bitubwira mu manama ke aba bapfurero bazageraho mutakiba shoboye. Dufatikanye turasibana abapfurero, ibyo bizavugwa. Intambara ziraba, hamaze kurasa, bamaze gutera mu Mikarati, niho habanje mu Mikarati no Mucangirira. Ababembe baragenda baza kuzana Regitabara mu rugo. Bagenda baje basoreye Regitabara bati mwambe murasana gahunda. Bamaze gushika mu turambo, ikintu kimwe Imana yakoze. Bari bagiye kuzanwa ngo baturangize, nako bafite ijambo babwiwe. Baraza mu mihana, bashitse hariya mu turambo, baza bavuga ngo bagahamagara ngo muhunge n'abana n'ababyeyi muve mu Rwanda. Ibyo byarabaye ibyo byarabaye. Baje ngo baje gutumara, baza n'ijwi bivuga ngo nimugende ntimurebe ibintu, ntimurebe n'amazu, nimugende muhunge. Iryo jwi aryogorewe n'Imana. Uwo munsi hakize abatari bake, naho twasubiye kugaruka. Intambara ya kabiri yo gusenya mu bihugu. Mirunda batayizi igoswe n'imihana y'ababembe. Mibu uku yari iwanyu mu Kigazura na
zarumye mu bandi bantu ariko ahandi hose gutangira Gipupu, Nyabindi, Nyarurambi, Kigoma, Gipondo, Iruru, Kuku, ukazenguruka ukageza mu Rugabano na fora yose yitonde n'umwe abona abandi. Intambara iraba yo ku minsi irindwi y'ukwezi kw'icyenda, umunsi basenya w'ikiriya gihugu. Naho batwaragaragaje abasoda, turazana abasoda ahantu hose twabashitse, baraba tubashikije ahantu z'abayisilamu bakarara, naho gatutuzi ibintu. Uwo munsi tubona ukuboko kw'Imana, abantu bamirunda bose n'abakecuru n'abadashoboye n'abasaza baradogagira, barara mu ruhangarika, barara mu Rugabano. Imana itanga irembo rya Rugabano. Murabizi mu Rugabano iyo ni ahantu hato hakanye n'ururenge, bahafunze nta muntu wo mu mibunda wotambuka. Imana ifungura irembo rya Rugabano, ababembe n'abakorero bahagararira mu bikuba, abantu b'iwacu mu mibunda bose Imana itanga iryo rembo, bararembuka basha mu Minembwe. Izo ni imbaraga z'Imana twabona. Mu Minembwe navuga ibintu bibiri. Hari abo twari kumwe, Elias araha, Pasiteri Isaac araha, hari n'abandi twatindanye mu Minembwe. Mu Minembwe ndavuga gushitse Minembwe, intambara zaho n'intambara y'inda twahageze. Hari abo bifashamo. Twamaze gushika mu Minembwe, Imana ikora igitangaza cyo kutugaburira. Bari bazi ngo nidushika hariya tuzicwa n'inzara nga kujya kwa Yohana, cyangwa twicwe n'indwara. Ibyo bintu byombi onje zisuka imiti, diaspora isuka imiti, basuka amafu, imitani ikagenda ikuranwa kuja gupokera, bakavuga ngo irundu rya mbere n'irya kabiri niryo bizapokera na kabiri, ku gishigo no ku mishasho bazapokera na gatatu, hehehe. Ico ni kimwe Imana yakoze kutugaburira, kuko ikintu kina kigoye Imana irasubiza. Imana irema irembo ry'ibyo kurya kwacu. Imana irema isoko ku Kijogo, abasoda abasirikare barya baje kuturwanya no kutwica. Abasoda 200 bakagenda bakaza kurangura amafu ku Kijogo 200, bakaza bakayakuzanira hano muri Sante. Natwe tubaha Imana ishimwe. Ungezungo wagiye wishibana n'umusomo wewe, mimi sina pesa, nikupatie pesa. Pesa mungu. Ukamwezi kufaranga akabaho twiwa kagenda kaka kumuharira, ukazuka mungura udufaranga dukeya. Abantu muri iyo minsi iragenda itwara ikintu cy'amezi 8 cyangwa umwaka, haza kuboneke indi mushaganya muziga njuga. Wizi yenda muri za chapati. Ari bijumba byasigaye bivumbukiriye amarashi. Ibyo bijumba bikera biteye ubwoba, byatangira iwacu mu Mirunda. Hashizamo ikijumba cyangwa n'umwana witwa Trojene w'umunyarwanda agikuri Kamembe, azana ikijumba kimwe n'uwiwabo wa mzee, azana ikijumba kimwe, amaze kugishiza ku kijumba nimufata neza kizababera igaburo. Aragisatura aratera mwiringo, amaze habirinda twese dukuraho iyo mbuto. Ngo buki inama zibaye ziba ari iyo mbuto tugera mu Minembwe, ariko mu guhunga turayijana ngo bapfa kuyikoza mu butaka bwo mu Minembwe.
ndugu yangu, habibitanga ikijumba nagira ngo tukaza kwihambira kungana nini yaba muri ayo mezi umunani hari iyindi misaga yari yaje zindi mbuto amaze ibyo bintu biraturika inzara tubaza aho yari kandi mutuku igitangaza Imana yakoze n'umuvandimwe ari hano ndagira ngo nta muntu mvuze ngo nta muntu waburaye bakabije ariko nta muntu waburaye kandi ntawe wabwiriwe kubw'imbaraga z'Imana. Mvuze mu ruhande rw'intambara dushyitse mu mirenge nanone badukubira ahantu muri kariya kanogo mu rugezi bahavuye hariya ku Kabingo twabonye Imana bakavuga ngo amarembo ane aratewe igitondo amarembo ane ngaba mu Gahwera barateye mu Karingi barateye Gakeke barateye Kabingo barateye mu Masha uko babwiye nguri umutima wanje Pastor Zata uko babwiye byarabaye ariko igitangaza cy'Imana nyuma y'isaha imwe bakavuga ngo abanyakaringi baberekeye mu minota 30 ngo ku Kabingo nabo barahunze mu isaha ngo bose basubiye tugatangaza muri izo ntambara nano Imana ikora ikindi gitangaza babasirikare baturwa abari bo batanga ibikoresho ahantu habaye abari bo batanga ibikoresho hariya mu isoko ry'Rwanda bariya mu Gatanu naho abasore basa bagenda bagura ibikoresho umusirikare arakurura awasi kuniuzia kuri niki ati niko nashashe yote ya 13 kijewe hazana mapungwa ngono nabandi bumvise ariko murangira abasore ndi ngende muvugisha ya abasore turagenda barambona barayizanye 30 ga kero ngo ngupeyinga rirashize Imana himbazwe kuri yakoresheje abanzi kutugi ari nene jambo Imana yavuze Imana tugitangira intambara hariya nyine mu Minembwe abana batanu b'abanyimbo batanu bari asangari kiri batanu b'abanyimbo bariko umunsi umwe bagaruye inka zo mu rutigita 500 kandi ziri n'abasore barenga 30 bana ari kintu Imana yari yarateye cyubwo abantu baje imbere y'Imana barasenga Imana irababwira abasaza bari yagiye gusenga bagize iminsi batukamye ngo ndabakomoreye batanu baza gabanyaga bazaza birukanisha na muri aya marembo turabibona ibyo turabibona biraba kavuge gatoya kanje nagize akabazo maze kugira akabazo bahamagaza inama y'umutekano hejuru yanje kugira ngo nje kwifatirwa turagiye ngazi byarusha ababizi tugira ngo inama iri kuri komine naho muri brigade hejuru niho bayitegurije ngo dushike kuri komine mpamagaye burugumestre ati tubino huze amazi Imana ivugira mu muntu umwe twari ogatse twireke ati burugumestre ati mukubuza gukorana amanama y'umutekano mu basirikare none niyo yashaka twogatse none je ntacyo twibwiraga hejuru y'ikibazo cyanje ariko bazabacunga n'umuntu azarira igituntu mwiso kuko ari wowe bivuze naho ngibya nama yariyo ushiramo karatano no kunohereza abandi bashi Imana irandinda ndayibona